kasa say ma tie fe Awurade wo efi na me sunsumu na oba me na mo ye de e ka dia onji me meche me oh bibi kra fa be support me sir aba o san fa be support nka aba na easy otiwa na odifo bi akasa oba odin na dia na wa ya ma oname a oba ti o dia papa be na watimi aya ma onyankopon a oname nam ni difo so ebe ka kire wo se wei ena wo wani nti hwa pan yi na oname God, he has overlooked all our mistakes, all our sins, whatever that we've been through. Akaba eba too much GHFD so na ama owusu a enemy day na dano sema ekoso ewo oman emu enamde esomo ewe fide kase yi eso nene so jibre neti emu ensem enrada oman gan emu eye menya esai komsha eye prophetic hill chapel so for penny oda no prophet Nigerian wode beto aponte efa eye celebrity musician efia ehom na ebusia for me kan mo kakra obeka say ono de say sika dia onye sika nyame ahira na onye bi eye fame so a enye fame TV channels best 60 wo Africa man mu obi wo ho no mente on de ohia fame ne hwe na so do nyame eka kire no ene wodi hu adwuma no nti nyakopo aka kire ne say afi wei efia wanhwe no hu yi a ono so ebetoa nananom ewo nsia do se na mbibi etwem no be hye ebo ne ho bo ne ho kom sorry ebo no so etoa nana enom ewo nsia do the year after on sana na wo ka che efia na we na to say spark a whole lot of reactions on social media efia na gasa mo be react declare prayer topic de bre man ho e ma te say busu of crapo esa bomusha bompaye edima wo mo edihye no na so ri name no ase Ghana for no asem na hu yon pa nti efutuo bi aba ponte edi ama eye efia ne busu na we de efi DJ Kapia DJ Candyman wo ye Asase radio presenter na we na wo de eko edi ama na adwa window efia ne maame se be ya ek won pentempa no won ko police station ko ye case entia prophet Nigerian na anche ama asemensi ansana obehu bibia ayehu bibia sansa asemi awake de se wa petema na age ensem enisa na say and wo tro egu eye ni Facebook post say nana a window please report Nigerian to police before he kills your daughter na ebisafo ensem kwe de emu edopa enu ti mami twa bra na me fa de kan no enfa mamu fitiani asese ni din ene your friend say mechanic Zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe mesa so emamo akwa basronko ebiemu edwumadi eso ya se ema ye de komoyi ebremo eye Mama Juliet Ventures eba no chance papa kitchenware akese brands ahodo a wonima agide echenia no ho adwuma ene oye na plates na te say oven microwaves halogens atre nyame dey say kitchen bia wonim ho bia asem bia no oba Mama Juliet Ventures a wo benye bi owo Abeka La Paz ebiem so no betimi afa number wase ho na wa friend na ofriend so beje so fefe de wo bia no so no wabomodia edi abro Elete me guest Pastor Richard Obri Yeboa na asafo da no Covenant Prayer Chapel. Menini be din komo. Pastor Makwaba. Me Joseph wa. Bibi aboko. Yesu ado be share ide. Na sa ado mo nko a. Ede radi ase. Na asafo manis of my men nkola no bia ho ye. Eda do obia ehwe. Asumde wo ha ene ye fa gbomwe. Na osofo se dubri a te se nyame nkonkron di mu ye adwuma na te se enumu no nsem bi eba aponte na wo bi ebo enje so wotimi ede mo ko police station wo sa nsem no ye ko straight sa se mo amadwuma nti ye fa hembom okay baba me da se Mr. Mejo so chietiefo tuma jinch ahwefo enyina chia bia no bia soso akwaba me brother pani ba ko o UK o hwe esisi a okay your friend set
Boatin Jira. Okay. I mention of you. About Ubusa said, and ye Juma now, Concon by so near the Juma, and what she obiti fat a Juma. Now shed Jumana or the Ako police station. About a new concept. I didn't hear. You, Obamedas. Sir, you knew whom some court or police station. About so if you man, a day I saw for our fire or the Okay. Sir, Obisi, so for be a can be so for be Yamidi be a son. No, they are 7 Dano. I know Nipa there, a day, and indeed, or the Eco police station. Let us say, when I mean, I have no police station. When I mention your home, you better ask home, Naco police station. Whom I have my son, no say. See. Whom is I may as a verse in a home in a family. I'm just a career. Okay. About myself. May I just may I summer for? And on me up there, and on me is up there, and what's some of your bonny, the abom, dear friend, or so. No, let me idea. Mem Bible said, Unankupon and pet or the boyeni, a woo. No, my dear, now doing such a catcher, the enemy was there, catcher, or say, Unipa Baby, do see what I will say, or surgery. But or the boyeni, Nico, no such a thing, I come bonny. Now, one money, no one such a obew. Nanso mo jane de me awurade me busae de Edifu. What is eni nti so obo ne kokko wie a wo ye de wo wie de aka Onankopon de ya de nti ma bo obi kokko ona me se na me nka nkire odasani ebi na se me de ase na beto abonten a ada na me na so obechi me kura no me na me boa wo ama oni aba wo so se wei ene si wani so wa nhwe yi a onkwa ye de esu azumi se uname na me ye de kasa se ma tie fewade wo efi na me sunsumu na oba me ne mo ye de ka de a onti me meche me bibi kra fa be support me Sir? Aba On some farm be support unka. Aba na easy otiwa na odifo bi akasa oba odi na dia de na wa ya ma oname a oba ti o dia de papa be na watimi aya ma Onyankopon a oname nam ni difo so ebe ka kire wo se wei ene wo wani nti hwa pan yi na oname sha God he has overlooked all our mistakes, all our sins, whatever that you've been through. Now say me family holy man oba adefo no na mo ye nkrofo no mo mpie basa o e no mo nkasa rough Okay. oh yeah defo bi o a oba to defo nka bo mo defo a no the message na ye de e na ebre o na onami aye wadom na odifo apie abawo nsa ba mu se Onankopon say e na ebisi a you don't go ahead and arrest the man of God simply because the commission behind it. Okay, and Cressa na ye share eye ene odifo Nigerians ne won sema aban kofo de owo mo keka wo ma be di ne ho adanse ene wonu amu so ne ne bi ne kasa ye mu di ya wonu amu de aba pen eye ebony de ebony just for example obeka na sorry mu say ebony no wo bewu na an kware so abai wanu timi ewu free ewiase emu adese ne die no kan sakofa ba ya kire se wo kan e hye ho komanta na AC na wasade pomhefofo aba ade afa abai wa efia ehu na no obi sa no sena ne sumtie sena oye ne difo enyema asifa no ebetimi age atumu se okay we nso nyame na asment ye nya ho adwuma sisi ana se ebetu aka se trickisi bi se na nkofo keka no wo beye ade apekwa yi akwa no anase abaiwa no efia na fi oni nti se ye papa yi kase ye chinu tuma bebo a na ne kwan no ebi ma fe fi di aba no atewase pa na mi di bisa asem se se no wotie ne se ne enim no sifa no se wo di asem bi sei aba bontia okay yen jumtum se sa na asem ne sitie ana se na eye
DJ yi to for say ebe ya kan ma me nko police station enko report no ye no mo ene ye mfa oba me das madia tu when they say osofo bi wo I think Santa Maria o se nkom say when they say ebi ye hwe video no when they say ne bullet nyina akọ ho aso dem ho ama osofo no ebo mpaye so aye de otwitwam when they say tiase that's it to us o say ebo ni hunko say ebo ni bi ebia ebo ni wi because ebia ade a o ka say ebo ni nye ebia wanye de wanye ana say nkomhye no kra nkodu na enim ntem ebi nso nkomhye na nkodu de na nim de ya entem ebia wo ye ho adwuma nke ebia nkoye de otiase de ya by now okay what was over fine ena aba afia nso de ya eso so ho ena DJ no se yanchi na jigezi nye de entu because washa nkom se afia ebe firi atiasefo de ya atiasefo oba ye hwanya ma ebia current niam bia tutututu na jigezi ne won sansam a eba be banti ana nkofo so hard on him but let's not also forget I am not supporting Ajigezi okay yeah but Juma na media sene nsa no ene se dia oka no efiri nyame a obati o atiefo mesi se efiri nyame a se nkom se ne de efiri awurade dia if you come se every any other source bia ne mumu no efiri nyame dia ya humi mu because Bible say atwe nyina afiri nyame mu na ede ene eba eye ma tenyi achechira atena tene ohunu nti ebia na we no ebia na efiri onyame mu ene ede ene eba ti se efiri nyame mu na eba dia onipa na nkom na ban afa no ho onna hu bibi ne ontie sa DJ no because DJ no ebi kra wono soso wodi ade we ba bonte amasa na be anipa nso bete ne nka se wono soso ni radio station so de ya eni hu wonpo nani ti said ebi ankofo be ka se ebi Ajigezi di kofom de ade ntie bi o hye sankom we kra na nani asa nkofo ko anya asa ye de asa ba no ho ebia sa na ebia sa radio presenter da gidi ono so de ono ye etimi de afutuo na ode ba no fine obi etimi de etufo but yan hwe ba bia afutuo ni fira ye de eba how I mean afutuo na eba no how sound it is to the hearings of what of people dia na ekom I mean o sa na o shi obi adwuma bia wo so wo ye esi bibi bone a abo nipa ne de ya eso enti me de nkom se no se fira awurade a dia oba no nsore na oni bibi nye de efa na no de obe de hu se fira awurade na se fira awurade no na o se awurade hu hu ma ba no so ana obeka asema kire no eno no so ka to aponte su obi antibi na se wo kai se obe ye obe hu se hu na ne kasa na se hu na kasa fa no no eno no so fo kire mu kaka ebe de hu mate oba se nkom se fira awurade ana se nye de emfidie ya awurade ani nchebe ma oba na timi etuhu de ya anamo oba enini ti ewum se there are so many source ana manfo efa so ade nkom se eye de eba banten now ahunhun Bible no say ahunhun boni mpoji di se Kristo ye de what must say very good na say omu gidi se Kristo mpo eye de wo na ye boni di a nipa ni wiase nyina ye de ya ehun de ya ehun popo no so hono ahunhun boni eni di sa ahunhun boni nim di a ene na ya nso ye Kristo fo nso ya nso nim se onami betimi afa onipa bi so amankom sa ye de abade ya abonten Bible say odifo no wai odifo ni de oka asem na aye de ebem eti we ewu ye kotena no amankom sa na ebem ansa na sa ni hu se ba bi ade ni free ba aye the right source se efi awurade a na eba yensia no kwan se efi the source of marine world satanic kingdom whatever source this prophecy is what is coming from obai etwasa yenya hode ya adwuma ne nside ya anode ya anokwan ko on se oname di tumi bi sabed verse 2 o se na mo fa ne nkokọ no osiesie amode oya no mu o ende ya tamfo de ya enti okay o se for the kingdom of our welfare is not what it is not carnal
they are mighty through God to the pulling down of all strongholds and everything or any knowledge that try to exalt itself above the knowledge of God shall be brought to what to low. Into obey young strongholds at the end of the source of where the prophecy is coming from at the end a negative. Come say any encouraging. It will bomb say a free bon some say free nami with your bompana de chap because bon some na de o kan eba. This all dey for no. Say on free nami mpa na ba bia ofira all ba no. Say meeting no makwa. Ewo omu meeting place a. Oba to say. Matu ase. Say meeting bi no makwa e. Ana omo hu se omo chapata ntakram ana enye na me source no ana omo de ya de elba se de nka odefo bi ofiri na me betimi ya de ehun no sa na omo so betimi ya de ehun no if so mo mfiri na me a enti de besie no wo hu twem men ka se we de emfiri na me source men ka se we de efiri na me source so therefore me nya hu de ya me nya hu adwuma ye hu adwuma wa nya hu adwuma e be de ebisi unum se demons de nyame be ye bia the Satan will try to also what create what a counterfeit. About him, I tell you. Okay. Oh, na so ba. Obeti na ko osofu bi ho. Na ose nyame na afre no. E bia na omfi de ya awrade. But the original so odi ya adwuma nti. Obeka bi bia na bom pepe na ese de Nyankopon de e de. Na ye. Ansa na be hu sesa omfi awrade no. Na are you too late? Ansa na be hu no. Na e bia so obedi CV wa. We DCV wa ye de ache. Enti so so e wu a why na me ho konkre de atu mu no. You have the power, you have the unction, you have the authority. I mean, who be bia say obetimi de akanta niema a obi aye de aka emferu ani say dey see. Also for allegations were what did I say? Prophet Nadigezi. Bra o share ebon hu kom so wa be wu no. O kostuma se koye hu adwuma ma owo ni ebe mu ampa. Kofo akeka men nam so mtina wo mu ejina so aka se sisi ade de so abeka se efia na next person no be wudi a na ehu be nyia se wo mbe reporte ache police for se in case se esi se no waka na pepe so a ehu se wasa akoye biem na nche se no de ache no prekope ene ti so mo kan se se eno ho no mu free wo mo kan se a boni wo. Okay, about me that say omo evidences how omo wo na nhwehwemu a omo ye based on previous events na esisi ba eboni ni wo no ehon say if this evidence say say okay enough eno na elidi ma eboni dey ewu ya say after say eboni nkom no ono afa kana na esumase bi ena oye ya say sa na ya nhwehwemu ena ye no kra sa de a say ya nhwehwemu ohun say eboni wo no wu ye no accident na okonya ya wabra eboni kono kurumu anwea na esi egu kwa no so a driver no di car no ko bo mu apreko pe eboni wan sori de ebie mu no se sa ne ma wo evidence wo nyina anse nipa hwehwem fin se sunsun mu ane honam mu se na Gezi ena ye sa de no edia ena wo ho dia ena ye concrete dia ena ma ni wu ya ena na sesa na odi aba ena ye afia idie yi nsuso o man komhye ni wie ye no ena osan so I work behind the scenes say onwu dia eno ne de say we what attempt so beku de beku bi enti eno sa no e de ye betimi aka say we eyemra asem enti sa say ye chi no ana ye siw nu a eye na emumu no say nte sa de a na nkomhye na na wa de ena wa hye de a nyame ne kasa na odi abasa ne onya fi Nyankopon de ya ho pepepe na aka ne pepepe a afia na busua omo enyai ye besiw ye bechew no na ni titru ye hia pa ene se wo munya ade no ho adwuma ko bi bia no ma oba prayer entimi ne de enye so for kan se ho ni se hanom ye de pa ebo atechire ye nwa ma te se ade a esi enfa to kwan mu kra ye nhyeda enfa to kwan because we na say tema
odifo bia ba bonti e obi bewu no de jinidin o no abebo star bidding openi bi obi anim ne din na tese wo na wo edi wechi a wo bewu na no de jinidin a no de trend ya na tese esi an wonya dom abanasafo mu enu ti ye na ya afo aso ne asoso ama enu obekese mewu nkwa de ne mame ko bompa ya na se mame ko na ase ko enwe adwuma bi na no he o de jinidin no tre de ko enu ti edu bra esese ye ntu ye na nsim na wo bi be kasa asem no na ye chede ni bebi a wo kafi a ye chi no na ye bi se mu sa na ehu de e kwa na enu no emra ne nedi ana hu ni se no mo beboa oba me na se bebre se tina ye kase nyame dwuma no akoye enema bebre na ye den na ehu titedifo no na ebi shan kompa ne bi ho a ye fra wo prophet dum ne bi wo ho sa okay mse wo nkom nema boni bi sia na omu ye de na omu ka okay na oman aye ho de ya adwuma nema difo ni bia na metimi fo mo so kasa ama oman ni nyina ya konchene ebitimi pamo boto atade de hye ebitimi efrantuma tuntum na omu nyina charge because onakopon na odifo bi so ade asem bi a aba na asem na eba ye no omantimi ante asem de ya de ntitwa se omukọ omani omukọ omona so na omubo awrade nyankopon pa ye se oname emua wo mo se na be ya atore ncham a adifo no aka ho asem no entimi nyede entimi mem so no nti the issue of say yanchi wo mo because na nse nkom sana omudi bani nyina ye wuo ubewu benya ka accident esika fon kwa esika fon no so fon kwa you oba sa ya chi wo mo no sa ya chi nipa no na me ka se oni evidence bia sa ade na nipa na ka no ukoye we nti we aka de oni besi sa no be oba keep behind the scene ama de na de asi sa no maka ebetimi if is a excessive sa ebetimi aka se oni pa ye mfra no ne tutu de ya ne tutu na no ne mu no se ente sa ne se na medwuma no o ya mpa na me onfa ho se obetimi aka kire obi se osikani titiwe e ba be yare ada ho on sori bi osikani we e ba be wu on sori bi star we e ba be wu nti wona dey onyankwa nti waka che ni difo se ni difo emmo nipa ne de yakokọ amesa de bia aka se we afide yesu se ohini Isaiah ohini mu a o ma Isaiah ko ne nchen se obewu ye beka sa Isaiah aye prophet of doom na and so ko ne chewe de amansan fide so and what chirem tete no se na radio ha to send the radio bu social media bu television bibia bu online sa bibia bu a nkombe ye okay nkombe ye more than the na de ye sa bra ba twama bra ko eni ama ye de esesa nimidia ye de edoso eni ntino we ye gina ha ya ye kasai oba obi tiro ba bi obi tino amano eni obi afem papa sesi so atamase nti tete no ye hunu se sa ne ma no bi ase na nka na bi wo ha nka ba ye de nkombe ye tete no se no mu yusu mponko nya ade eni yusu ponko na ye wo mo ka ene mponko nya ade wo nsala ne de ehu watamase eni ntino eneyi no so be ba shankum na ye wuwu a ni titu pa na say ye mo mpae until say ye hu se onipa ne faka na bi sumase bi ama de na oka ye because of say ofi source bi na ono anso na approach say onipa we waka osu ogu no gigidi na nipa de ba hwehwe no say sa de a ene onipa no ye nye de ye nche no ebiem onipa na nkom shana ba ho no so osu se nipa oniduma odie no onso na ma enam okwa you set security guard for yourself now bompa so ye de also for final words etudwa na ye fe dwumede no AC oba me da ase wo yo difo na wo feel say oname mfrɛ wo na enipa nimu no wo yo ho se de onankopon afro na wa hye nkom na nkom hye no se free source bi anya nyame source twa se wa hye nkom ne de kaneke wo susu se wo se bam na nipa je wo ye de edie ni nti ufa kwete kwa bisu anasumase bi na okoku nipa no okobucha nipa no
oko hanipa no oko attack nipa no physical ama say wu na yede asi yare na yede aba say ye accident na yede aba dia uti sa odifo no a etwa se wo satira de ya wache wensuso ekọ ama afia na busua omame a presenter no ade sa afutuo no yede ekoma omo no se meme de to me baby a meme ti sesi ayi de ebe ya afutuo amema afia no mo no se wo mo mpaye okay en se ade se mpodi odifo na ka no se no kra na beba ma onamenye de ensia no kwan se no kra no fakoti kwa bi su hu na ma hye nkofu ba fa nkofu bi se no omo target sa na ma no with na digate no a omo so omo na mo omo so ne de omo de ya omo ho de ya e ban se ne be ya bibi sa ehia onakopo beti batwitwa de age ho na mumu no difo kasa nipa emfa sunsumu nsema e wadi fuduma ne de ya emu na omo mpae na omo kanse de nyame ayede aka ontimi nkɔ no a onhye ne fie ni na pie mu ona konche sofo onhye sofo akira kwan omo mpae monya konche no mu twitwa ba bia wo ni fira yede e be bia no una me so soma na se be yede e be sa de ya enya de wa nti bia ni wono mo a e betimi abro na kopon de ya asem de ya so nti afia na o maame omo nsu na me asem no mo fa encounter nkom se na aba no a e ba be kunu no na we sa obetra ti asefo asa so so ache Pastor Richard Obriaba Mr. Phone number e ka won ema ahwefo na etifo bi ye bia ohia obi obetimi enya wo so ba me da se se o pese o fra mi fi ama no ni ba bibia cancel mpaibo na ba bibia sef no nyina pese onyame a me number no ani 0246 42 63 75 0246 42 63 75 Nebusuafo aha elemre be ma yekwan amede dwumede no esi dwumeku eso ya se eye Mama Juliet Ventures enchanse ele kitchen west we dwuma eno ye nti wuya na frɛ no ɛwɔ ne number no ɛso na biem so no locate no ɛwɔ Abeka La Paz obetimi ɛde wadwentwe fa nkoma ya twetwe wɔ hania no atudwa ɛwɔ ye comment section hɔ na bomodia follow ye ɛwɔ ye IG page @tumagh_. Midin na ama owusu amene Pastor Richard Obriaba na yesi nkonya edi nkomo nyame ya adoma ebesan edi enhyemu biem makramo